Граница. Daha uçuk geliriz. Tavlar. Başı çürüyor ama. Bir aşk aldım hali. Uzbek sunları kaldı. Tutu bitireye gerek. Granita'da bile. Yerge otura başı burunları yok. Hatta bu tak. Bulay oşağı da gerek abit. Berengili bir aşkı 8 musunga 2 ştuk birdiler. Kofi bilen. Hürmetli dostlar. Tacikistan granitasını öttüm. Bir şey bir nese tekşirmediler, bir nese soramadılar, bir nese koramadılar. Dasmotor sistemasında bir şey bir kimde yok. Просто öttüm de gittim bir üzüm. Tegi aparat katta kalsın sen tıkmıyorsun mu? Koravuşlar bulmadı da. Özbekistan'da tekşirdiler. Sorular bilmediler kanştın, ne tekşirdiler. Вот. Men endi biraz oradan bu Özbekistan'dagi metr soyun Chevrolet maşasından şuna qarag'izmin. Opel'ler, Mercedes'lar, Toyota'lar, Honda'lar, ey ko'ngillar ko'tarilib ketdi bu qar mashinani ko'rgach. Hatta orada bu Chevrolet'lar arasında yerga разнообразие сразу. Allah'a şükür. Ну Opel'ler ko'p, akamat Opel ko'p что-то. Вообще, Muinan Opel'ler bu. Скорее всего, неден taşıyorlardır ince Avrupa'dan. Hazır gidiyoruz skoro. Gittik Jamshid Kazan selam. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Все, barabız. Jamshid'da kim bunda? Masruh. Masruh. Все, gittik. What's your name? Pidjikinqa. Şey. Onda bizim Kitaydan kelgan Avstraliyaki var. Ana shunday kompaniya bilan gittik. Mercedes'da Mercedes qancha yilgi? Qancha yil? 98. No zato Mercedes. Chevrolet tugul. Barabız. Mana sizga Tojikiston qishloqlari. Tog'lar. Hozir Tojik shahriga kerak bo'lacak. Men Tojikskiy bek slabый. Bir otnamında bo'larga Tojik shahriga kerak. Tajikistan'da barabız tog'lar motor indirib bunda Zeravshan yilg'asi var. Zeravshan yilg'asi var. Tog'lar Bakay yaşır. Tog'lar. Akkuratlı motor ko'rinadi. Shunday tog'li yerlar. Siz do'stlar bizning telemetreler. Тут Дамас нету вообще, да? Это китаец или японец? Китаец. Китаец. Village. Türk iğneler, yemeklerden baytalar. Tacik bitti bu zdaniye. Öyle bunda bağlar, şkolnikler. Şunday formudaki iğneler. Vay big motor akkuratlı kiyingenler. Özbekistan'da şu iğneler bağlar. Koydu bir bala belki bala bara. Paragoçik bir sabitte balalar yürüyorlar. Şöyle trip. Ne bir çoğunluk da var. Таджикистане институт Baba yürü. очень строгий. Строго, да? Вот строго, я все знаю. Şunda gramlar, ne bağlar. Jigri paralar iyi gibi keçiler. Kreves Pinjakent'ta. Tavlar. Darcı yılgan çapanlar bilen. Bas çapan neydi? Ne babaya çapan kiyip basıp duralım, cuma hazırlanırlar. Дом? Это жилой, нет? Живут? Вот же антенны стоят. На 9 на 8 этаже живет больше. А зачем так? Pinjakent'e kırdık. Bu kişiler yürüyorlar. Bu 300 bin kişilik город indi. Bunun teki городlık orada köptür. Bak o gerek частный застройка var ateş bunda. O Mercedes'lar, BMW'lar. Raisati Aginti Omar. Kızlar çekingen.
А для чего так одели вот такие штучки? Килин? А, килин, да? Скоро, После значит, свадьбы. туй будет скоро. После А туй был уже? А, они Несколько дней так ходят, да? собирают, они А, туватей. А вот девушка туватея делает это тоже после туй? Советский застройкалар онда кошана истода. Кішілер жүрелер шойттырып. Burada уже Пинчикетнің более-менее мотор жерлері. Стадион бар. Хорошее здание. Памятниктер бар. Таулар. Каналда бар әлі. По улице. Салям алейкум. Все, туйға бар. Туй! Все, баралар, школьниклар туйға әзірлен, әлі мұнда вообще по кайфу яшилар. Сізге Пинчикентнің бір урамлары, әмір аманда Салом хостел. Шында кіріп орнаштым, мен қаразыншық мотор мұнда. Шындай мотор внутренний дворикне сағандар, әне екі Қытайыз. Тегісі чисті Қытайдан мужик. Бұсы неден апаң Австралиядан, Китайянка кеуге шыққан австралиязға. Аның білен бірге границаны өттік. 60 неше ештінде бары бір путешествие етті. Весь Россияны жүріп шықтымдай. Әлі дүнжада 50-60 елде болған, 60 ештеп тұрмай. Юри. Теге Қытай сегіт, мен де сөйлештім. Ол 8 ай бір тоқтаусыз путешествиеде. Келедеген братна яшиде кете кішербен таныша, нешік яши көріне. Ол мен мұндай хостел бетінде. Шондай хәл. Осы менің бөлме бетінде қар көрсетем. Екінші тарда бүтін үстіе қожалар тұра. Әмін мұнда бөлмелер енді біз яшайбыз. Аккуратно шойттырып. Шондай кухнясы болса. Пока интернет жоқ, кебетке шықтым, әлі қаразын мотор флаг. Здоровый. Эй, яраталардың зор флагларын. Зор флаглар. Нәсе етерге? Өзіңіз көресіз. Өзбекстан мен шағыштырғанда көпке қайыр шерек енді мінді. Yollar da bota qarak indi, qoralmagandagın şıragırak da, dumlar da eski. No maşinalar yaxşırak bundan näse etseň degen. Maşinalar motorrak görünü. Şunday haller. Тоже bütün jürde sistemi растительный тура. Susiptireler bütün jürde de. Kibitke kirip beylerini körsötüp çakarman. Bu sırtni Pidjikent kibitse ayırım bir näse bilen de ayırılmay. Beylerini görürsüz. Beylerini görü alasız. Makaronlar, мотора, макфалар, алтынlar. Бында, кстати, үліп жараталар бүтін жүрде шушыны, быстрый лапша. Что Казахстан, что Узбекистан, бізден де көбірек бай мында. Вот, алтайский сказка. Майонез турындайын дейді. Неменде қоян майонез екен, махив енді бүтін жүрде де, кетчупларда. Но мында әлі более-менее хайнс көріні. Пешениларға қырыласын бейелерін. Oradan da bilmesi yine bizde örneği. Короче, bir Tacikski samani, ol 9 Российский рубль. То есть 90, 99'e 36, 126 lira şu yaşkını. Ну что еще lazım indi? 9'a taptılar, 8 yarım indi примерно. Разница. Көп motora sizde bizde. Вот. Yaşkınlar көп indi bunda. Bizde Rusya'dan gitken Raşin. Onda var тоже. Elek Raşin var ya bit. Hazır Rusya'da yok etildi. Ne giyken bize bilesiz. Pişiniler. Kilolar beyler. Şimdi beyler. Dostlar mı ne karağız. Kibitke vardım. Aldım. Kefir. Supşik.
2 yogurt 5%'da. Aldım. Mine mandaniler. Yaşkinin nasıl bataları bu. Konfitkaları şey işerge. Bölümünler tozak metrgan 4 штук. Bir başka. Mine bu bütün eber 30 samani buldu. Bizim akşa bilen oy 270 miken 280 son miken. Oy hürmetli dostlar. Çocuklar oldum birer saat. Şu da eski halim bitti. Arttı. Nigedir belki temperaturu da öyle bulgan mı? Ezerek yatıp durdum öyle. İnternet yok bunda. Kiloyla min bit internete kirip şaltıratayım bitinde. Degende hemen de koyda baram nerse koyayım. Ezerek program bitiziydim. Onda internet olmağaç meşakkatli. Kütüp durdum da taki internet vermediler. Hazır gittim indi. Biraz Pinjikentni kararga. Mine Pinjikentnin titrinde şoşunday girip tura. Zdaniylar var motor. Bunda jüriyim bütün üstündekiler de hello deyip bütün sümüm bilen İngilizce söylüyor tırışa. Metemin bit Amerikanist tugul. Hey deyip bırdıp giderler. Karas motorfiyatlar. Motor bina. Bu administrasiyalar imesini. Dağlar koyuna yarakta. Şunday. Pinjikent. Bu saat başlı daşlı. Mesela su taptım Pinjikent, Tacikistan'da. Çılgın холод. Çılgın холод мороженое mında satılar. Paramız. Şunda hikmet. Tacikistan, Pinjikent. Bizdekiler bilen şeyler. Nedir? Eski park mı bu? Bağı Tillohi diyen. Farsi bilmemin. Harşom sadayı zinda. Nedir? Park indi bu. Детский. Meyveler satalar. Böyle itip yol itip bula. Servis ultra. Bir tkora oturamıyorum da. Pişenini şapsan конечно yaxşı var ya. Taşları akkuratlıma koyulgan. Auto Express. Şuraya Sovetski Soyuz gitmeden gök bunda varız. Şunday birler. Tafhit Bank. Tafhit Bank. Bizim bütünde Rusya yağında artık fanatik dinni tutuşular. Tafhit gerektiler bütün jürde. Mene bütün jürde tafhit kırtkenlerde indi. Даже Tafhit Bank var. Şunday haller. Ne uğramlar indi. Siyar kişilerin kiyimlerinden görüyorlar. Siz indi. Hemen megafon. Sapıyanlar, kodluklar satılır bunda, şavurmalar. Bunda bilesiniz kup, ekemet kup. Mine bu Kiyoga şakatıran kızların kulmek satı unileri bir gerek kup. Evvelin banka. Elendi banklar var bunda. İsimler bir gerek kızık. Umumen Karaganda Pinjikent'ten işi bu olsa bendim o. Hatta bu şol bazarını qarab getirmedim. Bazara kiralından meşke kirip namaz okup çıkmak şey meşte motor indi. Meşet indi tarihi tugul mında. No big интересный o'zi. Çünkü uzuncha o men tur meştin bir stроениясы var. Mekke manaralarının kopi formatını yasalgan. Mine aptekalar doğru xona. Şöyle bir. Atala. Ko'ralasız indi. Men ko'p yurayım bütün Pinjikent şunday formatda indi.
Mine ikindigi olsan как раз meştini көрөбүз. Manara motor. Кырык намаз окуп чыгарбыз Аллага тапшырып. Jiri Jomi Markazi Banomi Hoca Muhammed Başarai Panjikin degan. Kirib qarayıq hələ. Bek interesini sağlamın da. Kategori. Bunda. Kimdir bilmesi de var. Avizeden işki zal betinde motor ittirip. Şişekler oturtulgan. Manara ayırım tura. Mescid binası ayırım. Kolun yok bular. Şen çabılgan akkuratlı. Kısaçı bunda büyük motor. Almalar da üsken. Manara şurada. Manara motor. Mekke manarasının kopyası. Ozanlar Arabistan'da yakaladık. Şimdi meşitler. Bunda da смежные zaniyeleri var. Hadi bakalım. Şu meşit namazı kıldık. Fotoğraflar dur. Mihrap yapıştın. Mine bu velosipedist yigitler bilan söylüştüm. 4 yigit Kopenhagen şehrinden Daniyadan 4000 kilometrdan çıkıp gitkenler bir ay boyu barabız dey. Bir ay boyu. Qaysı birlerigiz anda kişilerine şudik dip aytar, şizofrenik dip aytar. Cemaat biz avul kişi turmuşundan hemen başımızını çıkara almayız. Şundi biz bexetli dey, bizge rehat dey, biz dey dünya ko'ramiz dey. Yaş çaqda anara dey yurib bulmaydi. Hazır dünyani ko'rib qolamiz shaytira. Velosipedda cemaat bu bit. Anlaysizmi? Her bir şaqir bilan sening ortqa jering sezib sen dünyani ko'rasan. Ko'z bilan gina tugul, bütün gövden bilan, bütün pozvonushing bilan ko'rasan. 4000 kilometr velosipedda o'tdik dey. Subhanallah. Mana sen ham. Endi bu tog'lar. Qarag'iz. Zo'r o'zlari. Kilometrdan zo'rroq bular. Anda tog' ostida zo'r Jiziravshan yilg'asi og'ar. Şu zo'r tog'lardan og'ib tushgan suvlaringdan da Gorniy reka. 1-2 kilometr, может даже 3 kilometr barib qararmın hali nendi ekan. Politsiyskilar, rossiyskiy kebik yuriylar. Shunday akkuratniy motor. Mana bozor. Bozorda kirib ko'rib ketirmiz. Bozorga kiramiz. Bozor. Satalar bütün samsalar, nonlar. Bunda yurtlaş Özbek, yurtlaş Tacik. Şuna men biraz söyleşelim. Özbekler kelbeksin. Qara kız men bunda. Özbekistan'da men bu yerni ko'raman deb o'ylaganim. Ko'rib bulmadım. Mana Tojikistonda ko'raman. Qara kız. Mana vinograd, ala kısaca vinograd değil mi? Üzüm deyler. Üzüm. Bunlar jablalar indi har. Kechga tava bora. Ko'p produksiya Rossiyadan indi. Не сложно догадаться. Türlülerden var. Bunda hemen DVD qaraylar hele. Kişilerde DVD var. Evet. Şunday bazar. Kubay bir jabılgan bitinde уже. Tavlar ko'rina qarasiz. Yiroqda tavlar ham da ko'rinib bitmay. Men ko'zim ko'ra. Motor tavlar. Tavlarga bormish olmaydi. Tavlarga baralar kişiler 4-5 kunga. Emin bit снаряжение yok 4-5 kunga barga ağır o. Nasıl eski ölür şimdi.
Manda bu şabalı bitti bütünüsü de. Mene Pinci kentinin bazarı. Şunday xat. Kofişeler. 70 samaniyaga. Babay qarab turam yana. Şunday vaqtlat va istiqolliyat dorukli davlatning must degan. Dügüler, sabunlar, makaronlar, çoy. Bütün yer var. Bunu bütün nesek gerek. Tamam bula. Mazarda. Sam saldım hele itle. Soğuk in конечно. Jalta bulmay. Jaltadığına bile yok. 5 samoni. 45 so'm bizimcha. Bozorni ko'rayim dalsha. Şimdi sezmay qolmadim. Kinetkini 20 samoniga azrak turli yeşilçeler aldım. Azrak it aldım. Hazır indi şu itlerden azrakkina o'zimga 20 necha, men 23 24 kunga birinchi martaba rizq pishirib qarayman hali. Men bitta bir pishirmadim. Hostelda pishiruv o'ng'ayliklari bor. Pishirib qarayman hali, nechik bo'larmi ekan. Oldim hali. Sentralniy uramdan Tojikistonning Ishlakskiy uramlariga ko'ramiz. Sizga deb ko'rsatiraman. Nechik nere ushda yashaylar. Mana bir yigit menga kela уже to'xtab ketam deb chiqib ketdi. To'xtamadi. Shirlik ishlarni tushunmayman bunda ko'p ko'raman. Imgaklar, oqsoqlar, aqlga zaiflarni bir ko'p ko'rdim. Necha shol ekan. 5-6 kishini ko'rdim endi уже. Mana uramlar shunday. Sadece görüyorlar, şahap görüyorlar, tavla, beton, kirpiç, zincirde motor ışıklar. Ko'rabsizmi ha? Yılga kadar barıp qarayım, barıp yetip bolsa. Menden izdir tarihi bina, bu meştke de şolan ezrek. Meşte görmeken. Tavlar, bütün qarası çıkmadı. Tavlar. Mana kişiler taralar bütün bunda. Bunda opiller bir küp bit. Şasını yırttılar. Avziler yürüyorlar. Da bunda yürüye başlasan sosyalime bulasın. Tavlarını. Uğrunları bilen bir kurutu ispusuklar var. Apet opiller kile. Yaxşı opil bir ama opilini. Bağlar oynayıp yürüyorlar. Bütün aşağı plovun şagamında bu tavlardan yürüye başlasan zaktırmayın. Bağlar jigirip yürüyün. Yanında bir motoruna çayxana akkuratlıqına qaşırılgan. Bu mallar bana jigirip keldiler degen. Dengi deyip söyley başladılar. Mene tege Akşarayda turist bolsa sırası akşa sürüyorlar. No hali bu birinci mertebe gene. Bununçalık soraganlar yok idi. No ezrekkene şunday qarash sizile. Rast kişi başka ilden значит akşası var. Bölüşürge tiyir. Yürüp çıktım. Hazır mene baram Komsomolskiy ozero degan o'ringa nasam ekan barib ko'rasim kelgan kartada ko'rgach. Ama bu domlarning ortqa ilishlari bitindi. Вообще bu Tojik O'zbek domlarining indi formatda ol shapmaq formatida yasalar. Bütün üstüne domning ol сразу qiymadan idi. O'rtada обязательно alar bitindi. Uyuşturalar ne? Selam aleyküm bacaho. Вот. Motor doğru uyuşturalar bitindiler. İşte. Bana barıp qarayın ha kulni. Nindi mekan o kul. Qırında zor Ziravşan yılgası. Nese men заметил, men şulay tübenin nileri. Nese otaları bu. Asları yasalmagan көп dumlardan. Aşağı жеңілшегіне шолт қана көйілған. Тек артық жерлері болмай екен фронтонлары. Мында недедер не деген? Барық формасында даған ясалған ма бұл? Или частный yurt mu bu? Барық ма bu? Neler жүрі? Pavlin mi bu? Bik motor kuşlar. Yok. Gaplaşmayayım. Ben просто keldim gene qarağa. Kuşlar жүгіріп жүрелерінде motor kuşlar. Pavlinчиклар bunda var. Teginde domiklarda mana bu çayxana.
Ошондой аккуратный. Әзірек кенә неожиданно мен мында килеп чыктым. Мындай бер көтмәгән идем дә мин. Дальше күлгә барам. Шулар йөри. Мында барам. Бу үзенчә бер стадион да булган бу, кара ташландык. Мында күл булырга тиеш. Ә менә ул күл. Карагыз. Вот менә булса мотор. Союз вакытларында ясалгандар инде бу. Ой, карагыз мотор. Бу искусственный пруд инде. Ну, от души мотор гына, аккуратно гына. Тиренлеге деген бер метр ярым 2 метр көрінедір. Әзірек отырып тұрайым, мен бір алмам бар, алма ашап алайым. Әйхетленіп яр бойында. Мен алманы жудым. Қазір традиционны штанға сүртіп киптірем аны. Шондай ғадет бар. Балаларыңыз қалай ішлерге құшмағыз. Шондай мотор фонда. Не керек мотор фонда. Мен шәһәрдән bir 15 minut барам инде уже. Яр буен эзләп йөрим. Монда бар теге шәһәрдән аккан сулар. Елга кушыла торган урыннарга. Елга үзе күренмәй. Кайда микән елга? Елганы күрәс килә. Мин курыккан әйбер еланнар. Куркам шул еланнардан. Сикереп чыгыр бер каян. Бренди гүрза. Allah saklasın. Bütün stratejili muhtemelen çağırıp atkanlar. Barı bitireceksin ya kanka. Ne kötü şımala yürüyüp biri. Kötünü kovup. Әзер Равшан көпірлері көріне. Мен мұндан барып жете алмаймын, мұнда бик мәшәқәтлі барыға. Көпір қиында барып қарамын. Үйгерак көріне. Әне қуа. Бик мотор. Sarıklarını kovup kele. Kıyaş bata hazır. Men kaytara gerek. Dolar. Көге кіріп жүрелер бұлар. Мұнда келді мен. Көту қайта біздің ұрамға Татайда шалу етсәгіз. Бір-екі гіне бұзау қалды деп. Мұнда да мен шушы екі сығыр көрдім. Чата, көріп ме? Оу! Шаб бара. Түсім мотор. Мұндай түсіп біздің ята көрген жоғар. Көту шегетлер. Көту қайталар. Көту. Қайталар. Қайталар инді. Көтулер үйлеріне. Білсәпетлерін инді. Енді қайыласыз. Büyük motor gana orun. Şurada şişme ağa deyip maqtanır da yedim de indi kommentirovать etəsim kelmey. Özbekistan halkı ülkelerge mujud özlerinin tazalıklarına, çistalıklarına qarab yarar kommentirovать etmeyim. Mında почти bütün жерде şolay. Пенжекенде пешмақтайын şuşunday çistalık. Eğer kino çürge tileseniz индийский бедный районнар турында Индияга барган обязательно. Менә водопад, менә чүплек, менә жыртык-мыртыктан кийгән балалар, толкын төзелеп бетмәгән өйләр. Шушында килеп чыра аласыз инде индийский киноларына.
Так, короче, hürmetli dostlar. Mene aldım belekigine pasoda. Bir stakan su aldım. Hazır koynatıra koydum. Mene men mında 150 gram itim var. Ha şunu turap, ezrekkine pişiren bitin teginde. Sonra solaşak mı уже itler. Ayniler, o işçilerini. Başlagan edim vitogi. Mana dürtüp pişirdik. Menda Kıtay jigiti, Avustralya'dan, Kanada'dan kumlaklar dürtüp butalıp Sorry. nesedir yasadık, yasadık endi. He was talking. Yes. I make a little video about my traveling about these dishes. Çıktı. Kıtay jigiti tüzmeni var palçıksın. Çağırda palçık öyle şimdi. Oşay mısınız vilk ölendi. Mene oturduk. Bütün jinolar. Bizning Avstraliyga optirab qarab tura. Mana chexlar bunda kompaniya 3 kishi. Alar hozir ketalar bitindi nega tog'a. Mana bunda nemislar, alar 11-12 kishi gruppa studentlar Germaniyadan farsi tilini öğrengenler alar ketalar tog'a. Men вот напросился alar bilan ketirga tog'a chunki alarning avtobuslari tog'a mene tog'dan olib tusha. Дальше tog'da o'zingni yurga tiyish. Sutki yarım. Köp tüylerge gerek değil dediler. Вот bizim apa Hocabike selam kazan. Вот, ha bütün türlü yoka gittiler. Min de hostelden gittim.